Igice ca kabiri c'ano makuru yacu kiza gushimikira muri Republika Demokarasi ya Kongo. I Dar es Salaam muri Tanzania hariko harabera inama y'abakuru b'ibihugu yo mw'ishirahamwe y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko EAC n'ivyo mu muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ni inama igamije gukemura ikibazo c'intambara n'umutekano wa Kongo. President wa Kongo Felix Tshisekedi niyitabiriye ino nama imbonankubone yayikurikiranye yifashishije ubuhinga bwa video. President w'u Rwanda Paul Kagame we yayitabiriye imbonankubone. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyayijemo, yarungitse umushikiranganje wa mbere. Yugurura inama, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yasavye impande zitana ba mwana ku kibazo ca Kongo kuja mu biganiro. N'ubwa mbere abategetsi ba EAC n'aba SADC bahuriye mu nama imwe ku kibazo ca Kongo. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yavuze ko iri kurikiraniranira hagufi ivyari vy'intambara na ndengerabutungane vyoba biriko bikorerwa muri Kongo. Biruko mu gihe Amerika nayo igabisha ko ishobora gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho tukivuga ku vya Kongo, Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP avuga ko ibataillon y'abasirikare Uburundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Kongo kwa kane w'inondwi. Uwo mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa bavuze ko ibataillon Uburundi bwarungitse igize ya 16. Abahaye amakuru AFP n'abagenzi bacu bakorera igisata c'igifaransa ngaha kw'ijwi rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Uburundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimwo n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. AFP ivuga ko Uburundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku 10,000. Mu misi yahera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yameremeye ko Uburundi bufise ingabo muri Kongo, ariko nawe nyene yaranse gutomora ibitigiri vy'abariyo. Yavuze ko bahagaze neza. AFP ibandanya kuvuga ko Uburundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihugu habwuka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'Epfo. Mu ndwi iheze bigaruriye Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Ijwi rya Amerika tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe ingaruka zo kunywa cyane mu biruhuko by'iminsi mikuru ku buzima ndetse n'uko abantu bakwizihiza iyi minsi birinda ingaruka mbi zabyo. Turareba ingaruka zo kunywa bikabije n'inama zagufasha kutaganzwa n'inzoga. Naho muri Kenya hari umugambi w'ubuvuzi ugamije gutanga ubuvuzi ku baturage batishoboye bashobora kwandura indwara. Abashakashatsi bo mu Bufaransa bo bavumbuye uburyo bwo kuvura uguturika kw'imitsi yo mu bwonko AVC badakoresheje ubumara bw'imiti myinshi. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ibiruhuko by'iminsi mikuru bizana n'ibirori, ibyishimo ndetse rimwe na rimwe no kunywa inzoga nyinshi. Inzobere zivuga ko kunywa inzoga nyinshi bikabije mu gihe cy'ibiruhuko by'iminsi mikuru ari ikibazo giteye impungenge ahantu hose, kuko abantu bijandika mu kunywa nk'uburyo bwo kwinezeza. Zikavuga ko nubwo kunywa agacupa ukiyongeza kandi bisa nkaho ntacyo bitwaye, kunywa birengeje urugero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Izo zirimo nko kwangirika k'umwijima, umuvuduko ukabije w'amaraso, gucika intege kw'imikorere y'ubwirinzi bw'umubiri ndetse n'ibyago byinshi by'impanuka cyangwa se gukomereka. Byongeye kandi kunywa bikabije bishobora gutera umuntu isindwe rihungabanya ubuzima bwa buri munsi, ndetse hakaba n'ubwo byateza ingaruka z'igihe kirekire. Akabari gafite na resitora kitwa The Rock Lounge gaherereye mu gace ka Utawara muri Nairobi kuzuye abaje gufata icyo kunywa.
David Kinoti avuga ko yahasohokeye ngo asangire agacupa n'inshuti ze. Tugomba kunywa. Ubuzima tubayemo muri iki gihe tugomba kunywa agacupa ngo turebe ko twaramuka. Iyi si ntitworoheye, rero ni ugusomaho ngo dushobore kubaho. By'umwihariko muri ubu bukungu bwa ruto tugomba gusoma agatama ngo tubashe kuramuka. Dogiteri Kingi Mochache ni umuganga w'indwara zo mu mutwe ukorera mu ivuriro Scare Medical Center i Nairobi. Asobanura ko isindwe riza igihe umubiri uba ugerageza gutunganya inzoga umuntu yanyoye. Uribuka muri shimi hari ibyiciro by'uburyo uvanguramo ibintu. Rero iyo inzoga irimo kugenda ivangurwamo ibiyigize, hari ikintu aha hagati mu biyigize twakwita acetaldehyde. Icyo kintu nicyo nyuma kiba kigomba gutegereza kugera ku rwego runaka ngo haboneke impinduka zikurikiraho. Iki ni ikintu gitera isindwe. Biba bimeze nabi cyane. Bituma umuntu yumva ashaka gusubira nka mbere, agashaka kuruka, akamererwa nabi cyane. Abantu rero bagira iyi acetaldehyde nyinshi baba bitewe n'uko icyiciro gikurikiraho cyatinze. Avuga ko inzoga ikayura umubiri binyuze mu kongera ikorwa ry'inkari ibishobora gutera ibimenyetso nko kumagara iminwa n'ikizungera. Birogoye uburyo bw'imisinzirire bigatuma abantu bumva bananiwe, banafite umunabi. Avuga ko isindwe rinagira ingaruka ku mikorere y'intekerezo z'abantu. Inzobere zivuga ko nta muti wa kiganga uvura isindwe kandi uburyo bwo kuryigobotora bushobora gutandukana umuntu ku wundi. Kinoti wavuga ko ibisubizo birimo nko kunywa amazi cyangwa kuryama agasinzira bihagije bimufasha. Take soup, nywa agasosi, urye n'imbuto. Birafasha cyane mu kumara isindwe. Uhita uba mutaraga ku buryo ujya ku kazi. Ubushakashatsi bwa 2020 bw'ikigo cya Kenya gishinzwe kurwanya imikoreshereze mibi y'inzoga n'ibiyobyabwenge bwerekana ko ikoreshwa ry'inzoga riri ku rugero rwa 44.5% mu bakozi ba leta, rikaba kuri 30% mu baturage bose muri rusange. Mu gihe ibiruhuko byo mu minsi mikuru byegerezaga, Dogiteri Kingi yashishikarije abantu kunywa mu rugero. Drink responsibly. There is the criteria of how to drink responsibly if you must. Ideally, nywa mu rugero. Hari ibyo wagenderaho unywa mu rugero. Byaba byiza ushatse ubundi buryo bwo kwinezeza. Hari uburyo ukwiye kunywamo. Iyumve wowe ubwawe. Ntukanywe inzoga mu kuvayo. Ntugatware imodoka wanyoye inzoga cyangwa se ngo ukoreshe imashini. Ntukanywe inzoga ngo usinde burundu. Byirinde. Inzobere mu buvuzi zivuga ko isindwe rishobora kugira ingaruka mbi cyane haba ku buzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ubwa rubanda binyuze mu igabanuka ry'umusaruro mu kazi bitewe n'umunaniro. Ibyo kandi byongera ibyago by'impanuka n'ibikomere bitewe no kutabasha gushinga ngo uhamye kubera imikorere itari hamwe y'ubwonko. Bishobora kandi gutera igitutu ku nzego z'ubuvuzi kubera abantu baza gushaka imiti yo koroshya ibimenyetso by'isindwe. Dr. Isaac Kiduma ni umuyobozi wungirije w'umuryango Afya Partners Initiative i Dar es Salaam muri Tanzania. Aratuganiriza ku mpamvu n'imbogamizi zo kunywa bikabije, kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero ku buryo bishyira ubuzima mu kaga, anadusangize zimwe mu nama ku kunywa mu rugero mu biruhuko by'iminsi mikuru. When we talk about binge drinking, is the excessive alcohol intake. Iyo tuvuze kunywa mu kavuyo, ni ukunywa inzoga nyinshi z'umurengera mu gihe gito bitizwa umurindi n'impamvu runaka. Urugero, nko mu minsi y'ibiruhuko abantu bahitamo kunywa inzoga nyinshi bitewe n'akamenyero gashingiye ku muco ndetse n'izindi mpamvu zifitanye isano n'ibiruhuko. Ariko iyo tuvuga ubusinzi, ni uguhora unywa inzoga z'umurengera kenshi mu buryo buhoraho. Ibi ni indwara. Urumva uburozi bwose bushongeshwa n'umwijima. Iyo rero umuntu anywa inzoga nyinshi, umwijima urananirwa. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, urabizi ko iyo umuntu arimo kunywa inzoga ashaka no kunyara kenshi, sibyo? Rero umwuma ukabije nawo ushobora gutuma umuntu azahazwa n'isindwe. Ariko usibye n'ibyo, rimwe na rimwe binatera ubusumbane bw'imyunyungugu ya electrolyte mu isukari yo mu maraso, bimwe mu bintu bitera isindwe rikabije. Uretse kuruhuka, bitewe n'uko ibi bitera umwuma, umuntu agomba no gukora ibishoboka akanywa amazi menshi. Ayo mazi menshi bihagije niyo agenda akabasha gusimbura amwe yatakaje. Ikindi ni ukunywa inzoga
uzijyanisha n'amazi, ugafata igice cy'ikirahure cy'inzoga, ukanafata igice cy'ikirahure cy'amazi. Ibi biringaniza ingano y'inzoga umuntu arimo kunywa. Kunywa inzoga mu kavuyo ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange bitewe n'uko giteza ibindi bibazo by'ubuzima birimo impanuka no gukomereka. Dukeneye rero guhugura abantu bakajya banywa mu rugero mu bihe by'ibiruhuko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugushaka uburyo bwo kugenzura izi nganda nini zikora inzoga, kuko usanga mu biruhuko akenshi ari bwo bamamaza inzoga zabo bakavuga ko hari inshyashya bakoreye ibiruhuko. Hakwiye kugenzurwa uburyo aya matangazo yamamaza atasunikira abantu mu kunywa inzoga nyinshi bikabije. Muri Kenya hari gahunda y'ubuvuzi igamije gutanga ubuvuzi ku baturage bakunze guhora bagenda, baba bari mu byago byo kwandura indwara nk'abashoferi b'amakamyo n'abakora uburaya mu buryo bwo kwicuruza. Intego y'iyi gahunda ni ukurwanya ikwirakwira ry'indwara zambukiranya imipaka muri Afurika. Abantu baranyuranwamo kuri iri vuriro ryubakishije za kontineri rwagati muri Mulolongo, umujyi muto wo muri Kenya uri ku muhanda mugari wa Nairobi Mombasa. Iri ni rimwe mu mavuriro arindwi y'ubu bwoko ari mu mijyi mito inyurwamo n'uyu muhanda wo mu muhora wa ruguru muri Kenya. Hakaba n'andi agera kuri 50 mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika. Aya mavuriro atungwa n'umuryango udaharanira inyungu North Star Alliance, atanga ubuvuzi ku baturage bakunze guhora bagenda nk'abashoferi b'amakamyo n'abakora umwuga w'uburaya, kimwe n'abandi baturage babana nabo. Uko bagenda ni nako uburyo bwo kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi bugabanuka. Ni nayo mpamvu rero tubatekerezaho kugira ngo babashe gufasha mu kugabanya uruhererekane rw'ikwirakwizwa ry'indwara. Minisiteri y'ubuzima ya Kenya ivuga ko abashoferi b'amakamyo bakora ingendo ndende ndetse n'abakora umwuga w'uburaya ifitemo umubare uri hejuru cyane w'abanduye virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Patrick w'imyaka 75 y'amavuko amaze hafi imyaka 50 atwara ikamyo. Ntabwo dukoresheje amazina ye nyayo bitewe n'uko yifuje ko imyirondoro ye idatangazwa. Patrick avuga ko yipimishije agasanga yaranduye sida ubwo yari avuye mu rugendo muri Botswana. Yagiye agorwa cyane no kubona imiti ye muri bimwe mu bihugu by'amahanga, ariko ubu biturutse ku mikoranire y'amavuriro y'umuryango North Star Alliance abasha kubona imiti ye mu bihugu byose agezemo. Ukiwa uko na ile kadi ya hospitali unafika pale unaonyesha na hiyo kadi. Ubu ninjira gusa muri rimwe mu mavuriro yabo n'ikarita yanjye nkayibereka, bayirebaho bagahita bamenya ubwoko bw'imiti mfata hanyuma bakayimpa. Niba ari ibinini 4 mu minsi 5 babazi ibyo nandikiwe. Patia hilo dawa kama ni 4 au kama ni 5, anajua zile ambaye atakupatia. Kathleen Wanja ukora umwuga w'uburaya akaba n'umukangurambaga mu mujyi wa Mulolongo babwijwe rya Amerika ko abashoferi b'amakamyo aribo bakiriya babo bimena bitewe n'uko baba barahuguwe bihagije ku ngamba z'ubwirinzi. Abashoferi baba bafise imiryango yabo bwite. Tugomba gukoresha uburyo bwo kwirinda ngo mbashe kwirinda ubwanjye n'umukiriya wanjye n'umuryango we. Mu rwego rwo kongera abagerwaho na serivisi nk'izo, umuryango North Star ukora ibikorwa byo kuzegereza abantu aho bari ufatanyije n'abaturage muri aka karere. Enise Mwinkali afite ubucuruzi bw'akabari ndetse n'abatuye muri aka gace. Avuga ko ubufatanye bw'iri vuriro n'abakora ubucuruzi nk'ubwe bwafashije mu guhugura abakiriya babo biganjemo abashoferi b'amakamyo n'abakora uburaya. For example, we advise them to use condoms, that is for protection. Urugero, tubagira inama yo gukoresha udukingirizo ngo babashe kwirinda. Rero tubagira inama yo kujya kuri North Star kubera ko dufitanye imikoranire kandi babaha serivisi ku buntu. Umuryango North Star uvuga ko mu mwaka wa 2022 watanze serivisi z'ubuvuzi ku barenga 180 mu karere. Abo bakaba biganjemo abashoferi n'abakora umwuga w'uburaya. Abashakashatsi bo mu Bufaransa bavuga ko bavumbuye uburyo bwo kuvura indwara y'iturika ry'udutsi two mu bwonko AVC mu buryo bunonosoye neza hatabayeho ikoreshwa ry'ubumara bwinshi bw'imiti yari isanzweho. Kuri kaminuza ya Caen mu Bufaransa, abashakashatsi begeranije utunyabutabire tubasha gutahura no gusenya utubumbe duto tw'amaraso duteza indwara y'ukwifunga kw'imitsi yo mu bwonko. Utwo tunyabitabire tubikora neza nta kwibeshya kandi nta humana nk'iry'uburyo bwari busanzweho.
rero twifashijwe muri iki kinyabutabire twabashije gushyiraho ubufatanye n'uruganda rukora imiti rwa CSL Behring ndetse n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Inserme Transfer mu gukora ubu buryo bw'isuzuma no guhinduramo umuti usuzuma ukanavura. Mu yandi magambo, uzajya usuzuma unagaragaze neza utwo tubumbe duto tw'amaraso, hanyuma unadushwanyaguza amaraso yongere gutembera neza mu mibiri y'abarwayi. Pour ça, on a fait un agent de contraste magnétique et biodégradable. Twakoze ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo gukurura no gushongesha. Ibikigize bibasha gushongesha ni ingenzi kuri cyo kubera ko iyo umuti utewe mu mubiri ushongesha utwo tubumbe burundu kandi ntibitere ingaruka zihumana. Imiterere rukuruzi y'ibikigize ituma kibasha gutanga ibimenyetso bigaragara mu buryo bukoreshwa n'imashini zireba imbere mu mubiri. Indwara yo kutagerwamo n'amaraso ku bwonko iterwa n'utubumbe tw'amaraso twimuka tukajya mu mitsi ijyana amaraso mu bwonko, tukayifunga amaraso ntaba agitambuka. Kuri ubu twifashishije imashini za MRI tubasha kubona utubumbe tunini. Ku rundi ruhande, ubu ntiturabasha kumenya uko twatahura utubumbe dutoya cyane tujya mu dutsi duto tw'amaraso. Umuti wacu ntuzigera utera ingaruka zihumana bitewe n'uko ukoresha ibintu n'ubundi bisanzwe biba mu mubiri. Muri aka gacupa dufitemo umuti wacu ugizwe n'ubutare bwa oxide de fer ndetse n'utuvungukira duto cyane tw'umusemburo wa polydopamine. Utu tuvungukira duterwa mu maraso atembera mu mitsi, hanyuma kubera imiterere yatwo tukagenda tukimadika ku kabumbe gato k'amaraso aho kari. Un peu plus de 160-170 personnes qui travaillent de manière conjointe. Muri iki gihe rero hari abantu bari hagati y'160 n'170 barimo gukorera hamwe biga ku ndwara zibasira ugutembera kw'amaraso mu bwonko, basobanukirwa uko imiti yazo ikora, ari nako bagerageza kuvumbura uburyo bushya bwo kuzisuzuma no kuzivura, cyane cyane za stroke. Turabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro bungabunga ubuzima. Ku yandi makuru hagezweho kumenya Ijwi ry'Amerika munyuze ku muyoboro wacu wa internet wa3.radiyo.com. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Ijwi ry'Amerika, abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya n'irwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Ariko shofe, ubu ntabwo wakwihuta kurenza aho ngaho koko. Ako boss, tugamije rura benti wari icyapa kigabanya speed. Kandi nabizi ko nawe ushaka kugira ya mahoro, si byose? Nagera amahoro gute n'iki gitoki kirimo kugenda cingwe? Boss, mbabariye niba byakubangamiye. Kandi byatewe no kuba muri butu ari muyindi mizigo. Ngomba kunyereka aho wishyura umusoro w'iki gitoki. Ngo ugiye kunyereka inyemeza bw'ishyura iki gitoki rwose. Kine gitoki reka nk'uburenze umukiriya ajya atuma ibitoki byewe hariya mu isoko. Kandi abagenzi bange benshi cyane baranduma akabahahira. Yewe nta kine gitoki uri kuvuga kikuye hariya mu isoko yo humura. Nabona ari mbiziko ngo barakishyurira umusoro. Wavuze ko akiguza amageni, kandi mwebwe abantu ba Seruganda ni mwebwe muza kudutwarira ibiribwa bitunze abanyamuhumuro. Ubwo n'ubujura. Ndagoze icyo uri gushaka kugiraho pe. Umenye ko ngende yo mu taximen ntwara abagenzi. Maze imyaka hani muhumo. Nta numwe negeze kubangamira. Shofe, uri umufroderi ndi kukureba nkabona benda kunuka. Ko ndagusabye inyemeza bw'ishigaragaza ko wagisoreye. Wigeze unyereka wowe. Mwebwe abajura bava Seruganda nta mwanya mufite hani wacu muhumuro. Hagarara aho ngaho nkwereke icyo ngiye gukora. We, okay, sawa mwari. Umva bada, egera hino nkubwire. Yego ni wowe rwose. Ariko wa mugabo, ibyo urimo ni ibiki? Iki gitoki gisubize mu moto. Igera sagene. Mada, akira kino gitoki kijyane. Ntabwo uri umunyamuhumuro kazi se? Yego ndi umunyamuhumuro. Yewe tugiye kuburara. Urakoze cyane rwose umuntu mwiza. Iki gitoki cyari kibwe n'uri umushoferi wa taxi. Ndabucakeda. Urakoze. Yego rwose mada. Sheri, bite. Wazana nyina Kombo Taxi. Iyo ndabimenya ahubwo niwe mba natumye. Nose Sheri, uri gukora iki hano? Je kuraba uyu mushoferi hari umuzigo yanzaniye. Shof, umuzigo wanje gute?
ahubwo uyu mugabo agusobanurire impamvu ibyo wanumye abitanze ku mubyeyi yatambukaga hano. Biki? Ese sheri kira gitoki cyari cyacu. Wewe wafashwe n'ibiki kugira ugitange? Shofe kataro gose tuje kureba ko twabona wa mugore. Mbabara pe yewe. Ahubwo duka misindo rabenga tana bagenda wara kubera ko ngewe essence iraheze cya mbere cya kabiri. Nta kizere nkikufitiye pe. Uyu muntu nahora ndamwikora ko nkamutuma kuko ndamwizeye. None umuntu nta kizere akidufitiye. Urumva uburebere bwacu. None nk'ubu unye niyaje kubibwira bene wabo akavuga ko tutizeranye hagati yacu kubera tutakomoka ahantu hamwe. Urumva ingaruka yazo. Ko cyari gitoki kinini kiza we. Cyari kiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ni ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mari kumwe na Diane Ninahazwe, kw'izina rya bagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo
ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza. radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu. radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi. yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu. radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu. ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye. James na Brice ndagukunda cyane. Ndonyi Records. ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza. radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu. radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi. yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.